nôl. A hi i Melinder dan bwysau dacl hwyr dod i mewn gan Leon Doran. Fel yna'n beryglus iawn be fe lliw y cerdyn. A mae'n di bocet yn topi gris. Dwi'n meddwl cerdyn coch fe Doran yn weld ia. Llai na 3 munud ar y cloc. Mae Doran yn di gael cawod cynnar iawn. Yma hyn o Hughes i Jones, mae'n cael troi allan i Robinson. Groesiad i mewn i Mark Williams ar cyfla, acrobataidd yn y diwedd, ond yn taranu o'na dros y trawst. Thomas i mewn tuag at y post yn agosa, ddim yr un ora, mae'n disgyn i Gito Williams, arbediad o Dito gan Paul Pritchard. Ashton, digon amser gyda pawb, trodd i'r bel i Caergybi. Mark Williams rwan, ar ei droed e, yn chyrmanu ar arbediad yn un wych yn weithio eto gan Paul Pritchard. Yn isel i'w chwith. Ashton, basi mewn i Williams rownd y gorau. Williams rhaid at Toby Jones. Jones ar ergyd, drwy goesa y golwr Paul Pritchard. Dim gobaith iddo fo tro yma. Ac a fewn 2 funud o'r ail hannar. A'r tîm cartra Llandudno di mynd ar y blaen. Symudiad Penigamp. Llandudno 1, Caergybi ddim. Danny Hughes, digon o le gan y fo i bigo i bas allan. Melinder. Danny Brookwell, ni'n gweld llawer yn y fo heno, mae'n brasgamu mewn i'r cwrt Cosby. Ar ergyd yn taro'r postyn. Neb yn disgwyl ar gydau droed e. Mae'n werth cynnig. Mi oedd Paul Pritchard yn llonydd yn fanna. Toby Jones. Tuag at y postyn agosa, mae'n disgyn. I Gito Williams, mae'n taro yr amddiffynwr ac wedyn mae Toby Jones wedi rhoi hwnna'n gefn o'r hwyd. Dwi'n meddwl na croesiad oedd i fod. Ail gol o'r noson i Toby Jones. I even thought, Juice, in the first half, I thought we created opportunities. Pritchard's pulled off 2 brilliant saves, in fairness. And then second half, the early goal, I think, was crucial. Again, we've worked it in the final third. Toby's taking it well. Then, obviously, I think he's just said there with the interview, like the goal itself, I think the second was wind assisted. But anyone that's played here before, you know, it's exactly the same. So, you know, we'll take it. It's a 2-0 win. Playing against 10 men is always difficult. But, yeah, 3 points and a clean sheet. Yeah, happy days. That's a difficult evening. It didn't help he went down to 10 men in the opening 3 minutes. No, it was always going to be hard. Llandudno a really good side. We had similar last week against Airbus. It was just hanging on in and seeing what we could get on the break. Dan ni 'di gael o dipyn bach yn anodd yn yr hanner cynta, ond wrth i'r gêm mynd ymlaen a nhw 'di gael dipyn bach yn blino, dan ni 'di dod allan efo'r 3 pwynt a dyna 'di'r peth bwysig.